Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya. Voin khan Mizoram hun shanga National Pollution Control Day sang ni somni pani pualin Single Use Plastic Free Day man ani. Kumin chungin November ni somni thleng khan dengue dan awangin mi panga an thi to a. Mi sang kha jani somni palin henan hi an kai to. National Investigation Agency de chuan Voin khan firfiak man tuma zon na satberte jingami Harpreet Singh chu Indira Gandhi International Airport Delhi an man. United States le Japan te chon North Korean tun haya ballistic missile ayan chin le awangin shek na nasajok an lekko. Voin khan Mizoram hun shanga National Pollution Control Day sang ni somni pani pualin Single Use Plastic Free Day man ani. Aizawl chuan Environment, Forest and Climate Change Minister Puti Zelan tluangan man puin thiam na le mishing pung zelin khovel masona nasatakin athen thua soya chuti rualin ramle khovel mason na te hian boruak ati chiat ve zel awangin invent thiam angai ti soin boruak tuile ribeng cheng velnan dan siam te chu ngai poimo thar tori mi puite angen ti asoya minister chuan Mizoram sarkarin ramngo hum halnan nasataka tran alolak to thu soin tlom ngai po le sarkar hmalak na in ngai hlut a hlo chozel chu lo momati thua soya khopui chunga ramngo siam na tur Nagarvan scheme chu municipal area chau huam tura duanima se Mizoram district khopui zongzong te huam tel tir tura central sarkar an ngen na chu ti hlotlin chak an ni thua soibok minister chuan mishing pung zela tui thiang hlima mo na asan zel thu soin hemi konga hian luidung kamte hum halnan Japan sarkar nen tangkopin jaika project nuaya malak thuai ni tur thua soya man khat dai plastic te chu luidung anung cha ten an tur tak zet ti soin ati rem na konga khovel huwa patan ho ngai thilani ati a bolhlo paile song bol konga lungrual takle inpum khattaka mipuite ril choi sanzel atul thu soin leilung ti bolhlo thei ti top konga tana theu turin kal khomte asom ani chief secretary dr Rinu Sharma point thu soin plastic ayam man tur siam chuate anronin pho chuak thei chu alomom tangzetani ati a hemi konga sarkar department mlak na sang te chu fakin Minako tol zola chau anin pho lang chu du tok lovin naktuk hian Millennium Center kota pho chu ani le tur thua soya Central Pollution Control Board in man khat dai plastic ti top konga Malatha state a khan chua Mizoram chu rampung hwa pa som panhina le Marsak state te zinga pakhatna ani thei chu thilchin chhe tlak tak ani thule ram leilung ven himna tan tranzol sau zel a poimo thua soi ani Mizoram Pollution Control Board member secretary pusilal do machuan man khat dai plastic ti top tura malak na le machop sang te report pe a Mizoram sarkar hnuai department somni pakhat ba ka school sangkha go somni pakhat le college som pakhat zet te chuan man khat dai plastic manglo tura anin tiam to thule pisa le sikul dang thanem takin voina hun man mek pol hian anon jom ve tur thua soibok single use plastic free day a hian college zirlai te polin government sang bana college a hun manani a chonhulama Mizoram Pollution Control Board ka ishoin Chonpui High School a Eco Club naupang tele Chonpui Local Council tele Save Mizoram River tenen Chonpui venga tuikwa lu chu ti faiani he huna hian chief secretary Dr. Rinu Sharma ka ishuna hnuaya man khadai plastic ti rem na konga tranla turin kal khom ten thutiam la in plastic ayo siam tu ten until siam te an pho chok bok ani National Pollution Control Day pual hian district sanga po hun manani a policy pa chuan sarkar department pisa sanga thoktu te point man khadai plastic mang tolo turin thutiam an soirual ani Bangladesh sipaile Kukichin National Army KNA te anin ka fo wangle sipaiten nunaw omna khuwa anlu chil thina wangin Mizoram aral tlan analu belmek sarkar na chin chiat china Bangladesh a chedagong hill tax a chengzo fa zanhi somko pathum anolu to a parwa anom meka heti la hian ni zana khan parwapia kam tuli khuwa mi som pakhat anolu ta tuna hian mi za som pasri chu ramri ron kanin BSF 10 lu anno phallova kirle turin annor mek ni in parwa tanga all india redo thudana chona soya sarkar hodu ten hena tangin anem ngena ero chu don alani lo hetila hian Bangladesh atanga Mizoram na thak ratlan parwa thia omek te chom dolnan XMNA chuan voin khan cheng sing sari an hlana XMNA te hian poisa fine tho khom an pek ba ka hian mutbule thomnalum tho khomin then kha chuan Aizawl bazara jumble sel te an nei khom boka heng ba ka hian pol sumne sa tangin bu 5 bag som dal chini le mamo chi sang nei khomin
pick up truck pahnih hmangin thil chi hrang hrang an pe a voin hian parvathi lama Bangladesh atanga ral kan te hlan anni tundin hmana Longkai district parvathi a hian ral kan zathum chuang anom mek nia hriat ani a thun danin then khat kalkonga aron kal mek nia hriat ani bok voina Mizo Academy of Letters MAL kumtop into khom na LK vom chu athi hnuwa Mizo Academy Award sangni somni pani hlan ani he Academy Award sangni somni pani hi LK vom fapa David Lalming sang chuan adonga he huna kholian Vice Chairman Health and Family Welfare Board Dr. ZR Thiam sanga MLA chuan dam reile reilo hi kum ain thil ti thadle thule hla tha zielo hian ashrila LK vom po he khovela om toloma se zoram khovel om chung chuan athuzi awang te hian anung reng don ani ti asoi ani kumin chungin November ni somni thleng khan dengue na wangin mi panga an thi to a mi sangkhan jani somni palin hena na hi an kai to State Vector Borne Disease Control Program SVB DCP ho to te hena tanga thun danin dengue wanga nu na chan mi panga te hi Aizawl district ami vekan ni a November thabula tangani somni inkar chung khan dengue ve tharami zathum somruk panga mu chwani a October tha chung khan henana ve hi mi zanga somruk panga mu chwani bok dengue na hi Aizawl district a adar na sabera lungai district in adot ani SVB DCP ho tu ten soidan chuan dengue hatira uluk taka an nalan chua dan angzela enkol na pek ani chuan taksa chakpa ngai chuan adam lewat theya enkol mumal ani lo chuan dengue hemorrhagic fever DHF alu theya DHF aloni to chuan enkol dam har sa to a thina hial athlen thei ani School Education Minister Pulal Chanda Maral te chuan Mizoram Sarkar in Zirnalama Mason angai poim awangin thoktu mi sangni zare chuang lak ani to ni in government model middle school Darlon Golden Jubilee manpuina asoi Pulal Chanda Maral te chuan Mizoram chu kongdanga mason ma se Zirnalama ma son lo chuan omzia om tak tak lawati a hemio wang hian sarkar point zirna angai poimo thule Zirnalama thoktu mi sangni zare chuang lak ani to thuba ka zirna intam taka zirtir tu indelona phushu turin lakbel ani thua soiboka minister chon Darlon government model middle school in kumsomnga mel an muthei chu alom pui thua soya zirnalama mason zel turin adu sak thua soi ani People's Conference PC Party President Puvanaru da chuan omzenia kho khirna noya zutha zorangai ni ati Vona PC Party officer Chanchinthar te komna Puvanaru da chuan he thui soin zu chu fakle soimoi che nilova kho khir ngai ni ati a zuchia ala om ema wangin kho khirna noya zutha zor angai ni ati Puvanaru da chuan Mizorama zuchia atam hle ni na soya thlai tam takin an chiat phati soin zuchia tibo turin kho khirna fel file endigna rin tlak zutha siam angai ti soibok PC Party President chuan Mizoram chu India rama chi amutlem ber state ani ati a zuchia chu sarkar le pia tanga state sarkar in andon reng thin tho awang le Mizoram chunga po zu khap thailo te ne na tanga zuchia lak thoni awangin Mizorama dan thatak noya zutha siam le zor atul tangset ani ati Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Labor Employment Skill Development Entrepreneurship Department LSD Mission Foundation Movement National Skill Development Corporation International Malak Nain Japan Raman Thoktur Mizo Nars Pakua kha ani Japan Raman Thoktu in Delona Pushuk Nan India le Japan Sarkar chuan January sangni somni pakhat khan thona tu thlungziakin Ministry of Skill Development and Entrepreneurship noya Specified Skill Worker Program bot saini in chemical tanghian India Narsten Japana kunga chung na an thok theina turle an thiamna zirzela na tho chunzom thei ani dona training chok te chu Japan rama upat en kolna baka damdo in le healthcare lama na mu sakan ni anga Japan ne central sarkar tang donin engkim rohman na asiam don ani National Investigation Agency NIA te chuan Vain Khan Firfiak man tuma zona satberte jingami Harpreet Singh chu Indira Gandhi International Airport Delhi anman Harpreet Singh hi Ludhiana Court building a bompu ka mo phurtu beraponi a Kuala Lumpur Malaysia tanga lo ho chulo man ani NIA chu danin Ludhiana Court building beina an chui zelna Harpreet Singh chu khaim beina mo phurtu Pakistan inkul ISYF chief inwa chop Lakbir Singh Rode thopuyani ti mu chuani a Rode ro man na in Harpreet Singh hian
code be na tura puak thei thil Pakistan tang India thon du te alo dong ni in NIA chuan soya harprit singa hi thu boy dang engemaza ta in nam noi pu ani bok United States le Japan te chuan North Korean tun naya ballistic missile a enchin le wangin shek nan sajok an lekko US Department of Treasury thu chuadanin Office of Foreign Assets Control chuan voina tangin North Korea sarkar mi poimo ral thuam la weapon of mass destruction siam chonai nam noi te chunga shek nan najok an lektana heiba kain Japan chuan nuclear le missile program in nam noi pol pathum le mimal pakhat te chunga shek na an lekko bok ani November ni som pare North Korean missile enchina wanga shek na thari siamani a hetilai North Korea chon missile enchin chu US le tho pui Japan le South Korea ten an vauna chan le na ani thu soi thung ani Chanchinthar cherti top na na tang pui voin khan Mizoram hun shanga National Pollution Control Day sangni somni pani polin single use plastic free day man ani kumin sungin November ni somni thleng khan dengin na wangin mi panga an thi to a mi sangkha sani somni palin hen ani an kai to National Investigation Agency de chuan voin khan fir fiak man tuma zona sat berte jingami Harpreet Singh chu Indira Gandhi International Airport Delhi an man United States le Japan de chuan North Korean tun hnai ballistic missile enchin le wangin shek nan sajok an lekko chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani